Bese oyedwa lapha ezulwini ethi oyedwa lapha ezulwini athi Thembelani uyayikhumbula lengane owayiphika sinayo la ezulwini nje hawu madoda nakho ngizobuyela esogweni kanti bengithi ngisindile esogweni bethi Thembelani chazani lento leyo hayi into abantu nje abazenzelayo mhlawumbe abanye yabona bebhala iphambano benzani yabo into abazenzelayo nje bezanbeza emakhaya yabona bethi bazama ukuyivikela ile nto le iyaphenduka kube ngathi iyaphila makusebusuku into nje kube ngathi iyaphila kube le kusho ukuthi ngalesikhathi benza kusho ngalesikhathi bexube nale mithi yabo kusuke beyifaka umoya ukuthi kube ngathi iyaphila kusho bonke laba ababhala iphambano nje emakhaya bethi bayivukele eminyango because nginokubona abanye befaka eminyango emagate noma kuphi kahle kahle le yanto leyana ebusuku iyaphila iyaphila le yanto iyakhuluma isho something isuke iphila nje kusho ukuthi kuyinto ethile esuke ikhona noma mhlawumbe emakuyidemon so kuyidemon mayifika amanye amademon ethe abheka abona idemon mhlawumbe angazi noma azojika or ayobona umngane waqhubeka engene kakhulu asazi kodwa nje kuba into ethile Welcome once again kwikota 2 media igama lami ngumduduzi Shabangu siphinde sibonge futhi ukuthi ujuzele channel waphinde wabuya ama returning viewers wonke nje ngiyanibonga kakhulu ngiphinde ngibonge kuma new subscribers ngiyanamkela nonke namkelekile la ekhaya ke nje sikhuluma indaba ezimnandi eyithinta nje umuntu kanye noNkulunkulu wazi nje mawulana nje ukuthi nje uzozwa izwi uzozwa ubufakazi obuzokwenza ukuthi ubuyisane noNkulunkulu azike ezinye indaba ezikhona ezimnandi ukudlula lezi angingedwa ke namhlanje ngithi nje nginibingelela nginibonga ngama comments nangama likes enu ngine guest futhi yethu ebuyile sekuyi regular ke manje sesihlala sinaye uButhembelani Ndlangamandla ukhona namhlanje sinaye but ngiphinde ngiba nesicelo nje kunina esithi ningakhohlwa ukubukela ama advert ngiyanicela nje especially nje lawa nje awo 3 minutes kuyaphansi vele uyibukele nje iyasiza lapha nalapha but ke ake ngiphinde ngibonge kubaba uThembelani Buthembelani alibonga siyabonga nje ukuthi uphinde wabuya amen yebo isikhathi sakho nje suka le ethembisa ubuyile futhi soqhubeka nofakazi bethu sakwamkele hayi siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen ubuke ngathi ukhathele hayi ukhathalekile khona kodwa asiqhubeke singaqhubeka egameni lika Jesu yes cha nje ngathanda ukubingelela egameni lika Jesu ngibingelele bonke abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen hayi cha sakuhlonipha kuba khona kwakho la sakuhlonipha kakhulu ungakuthathi kancane kukhulu nje okwenzayo ukwenzela futhi nabantu bonke abasizakalayo okwenzela futhi umbuso kaNkulunkulu soqhubeka ke la esasigcine khona nje ngoba ngesaWest sikhathi sagcine lapha ubufakazi kwababulandelayo ngizocela nje wena ozoqala namhlanje ukuthi ubujoine la yazi ukuthi kukhona upart 1 no part 2 no part 3 upart 4 lo na kanjani so thina siqhubeka ke manje la ukuthi khona le ndaba lapha iqala khona but siyaqhubeka ukuze sokwazi ukuthi sifike la iphela khona sokwazi ukuthi siyithole uma ngabe ziyapheleka uNkulunkulu ofeature ngicabanga nokuthi zikeyiphele but especially when it comes to global focus loop sagcina lapha uthi nangu lo mntwana ongathi uDokoloshe or bamthwebulile uyakulandela yes asivele nje siqale from lapho bese sihamba nayo ngicela kuvele ngisale sengiqhubeka egameni lika Jesu yes amen yes amen ngigcinela khona uNkulunkulu engithathe ngikhipha kule ndawo le kade inabathakathi nabotikolosho nemkhovu kade kuje kuyimix yes ngaphuma ke ngihamba nomunye umntwana engisuke naye kulo leliyazo leliya engilandela lokho engilandela safika kwenye indawo la khona kade nje kuyindawo ezihlane kunamahlathi nje ezihlane ngafika lapho ke
lo mntwana ke base bemthatha indlela thizeni ebumnyameni. Ngithe ngisahlezi kule ndawo leyana, leya ndawo angiyazi ukuthi bikanjani ngoba ngikuyo leya ndawo ngaphansi bekhona abantu abakhulumayo ngaphansi. Bekhuluma abanye ngathi bekunendawo la khona ukudliwa khona izinyama zabantu la ngaphansi. Baqale bathi sifuna ukudla inyama yomkhovu, lo muntu ade ngihamba naye bembiza ngomkhovu. Laba bangaphansi athi sifuna ukudla inyama yomkhovu. Bashintsha abantu manje bafuna ukudla inyama yami. Bekhuluma le ngaphansi. Ngiyasheka ngishaye na uvalo mina yabo. Ngithe mangishaya uvalo ngene nje kwenye ngifike khona laphana. Ngihlale phansi. Ngithe ngisahleli phansi bese ngisukuma ngithi ngifuna ukuphuma kule ndawo le. Yes. Ngithe uma ngisukuma ngithi ngifuna ukuphuma. Umhlaba wanangjani. Athi umhlaba uqondile kanje. Wavele washeka wathi ngawa. Hawu. Ngithe mangiwa ngiphinde ngizama ukusuka ngiphinde ngibuyele kule ndawo le engikuyo. Ngiphinde ngithi ngizama ukusukuma uphinde umhlaba usheke futhi. Ngiphinde ngibuyele kule ndawo engikuyo ngiphinde ngithi ngiyasukuma ngithi ngizama ukuhamba. La phansi kube ngathi uyavuleka umhlaba uvuleka kanje. Uyavuleka kanje. Bese ngiyiwa futhi. Hayi ngibona ukuthi angikhoni ukuphuma kule ndawo le. Kule ndawo adathi ithi ihlathi. Yes. Ngihlale khona lapha ehlathini. Ngihlale khona ngathi ngibanjwe na ubuthongo laphana. Ngabanja ubuthongo ngalala. Ngithe mangilele ngithe mangiphaphama. Ngiphaphame. Hayi mangiphaphama ngiqalaze ngiyabuka phela nami ngisaxakeke ukuthi kwenzakalani. Bese ngisukuma ngizama indlela yokuhamba. Uma ngizama indlela yokuhamba kuqhamuke nje kuvumbuka amadimoni. Thema ivumbuka lamadimoni leli kade lwa director beliphethe induku engaka. Lingishanga le nduku la. Uququ bangikhomba ukuthi angihambephi. Ngikhonjwa elamadimoni. Gaga ngishaya ngenduku engikhombe. Ngihambe kangishaya mangithi nyama angishaya le ndule. Angishala ngikhomba kanje. Qhubeke ngihambe. Asike nje ukuphazamisa. Mhlambe for someone oqalayo namhlanje nje ukuhlangana nale show. Kanjani amadimoni especially lawa akakushayayo this time akukhomba. Lawana ebengabantu. Kodwa akusibo abantu like umuntu like mawubheka ngathi umuntu like umuntu okade wafa yabo. Kodwa angabantu kodwa akusiyena umuntu ongathi mawumbhekane uthuke. Ngoba noma wabheka amehla aya ngathi ayakhanyisa ebusuku ayakhanyisa. Alright. Kodwa imizimba yawo ibingathi ibicishe ifane neyabantu noma ke ngesiyeke umuntu yabo. Okay. Lokho abhiza ngithinta ngale nduku ayangikhomba ukuthi ngiyiphi. Hayi ngihambe ke ngalendlela angikhomba ngayo. Ngapha ngoba ngihamba engikhomba so. Ngapha imadoda. Kunento ngapha ibhizi lento ilala nami lento le. Uma uyizwa iphefumuliso kwenyoka ngathi inyoka even imove. Manje angikhoni bathe ngenza nje angikhoni yabona yabo. Ngizama ukuthi noma ngithi ngizama ukuyisusa ayisuseki. Iphefumuliso kwenyoka. Ngihambe. Ngapha kunamadimoni ngapha yangidukisa ngapha lento le kunento ebhizi la elala nami la ngemuva. Uyahamba futhi at the same time. Ngiyahamba. Ngiyazama nanokulwa ngibiza nanegama lika Jesu ngenzani kuyafana emotional isikhathi sami. Ngihambe. Qhubeke ngihambe phinde emadimoni engishaya. Ngithe mangisahamba. Ngibona nje indawo ngapha eduze kwendlela lade ngihamba kuyo ngibona indawo ngathi indlu ngibona ngathi kunendlu lapha. Uma kunendlu nami ngijabule ke ngibona indlu. Yeah. Mangiyibheka lendlu kunomuntu khona lapha endlini ngathi ulungisa izinto uyapheka kodwa unekhanda lehashi. Mangathi umuntu onekhanda lehashi. Onjani? Okanjani umuntu onekhanda lehashi. Bese ngithi hayi angeke ngihambe ngiyobona ukuthi kwenza. Ezulwini bathule la khona ezulwini abamemeze khona bathi ngingayi. Amadimoni angikhombe khona kulomuntu onekhanda lehashi bememeza amavoice ezulu. Ethi ngingangeni ngingayi bese ngijika. Ngithatha indlela. Yeah. Ephinde engidukisa ungifaka kwenye indawo. Bephinde bememeze futhi ezulwini bethi ngingayi.
bethi ngingawase ngangena lapha ngeke ngisaphuma ngizofa hayi ngiphume ke laphana ngingangeni bengithi ngiyangena Ezulu nje ngathi bebelinda ukuthi yabo mabebona ukuthi hayi ngathi ngiyongena laphana lamadimoni la ungifaka khona bese beyadwa ngiphumeka aqhubeke ngidukisa athe mayilokho engidukisa ngihamba ngiyaphambili vele kuqhamuka umoya like umoya ngathi ifan ngathi ifan qhamuke nje umoya ngathi usuka kuyifan kodwa umoya khona uyabanda ngathi fridge uqhamuka uzongiphephetha lo moya usho ngoba uzongiphephetha lo moya ngalesikhathi ngizwa lamakhaza bese ngingabe ngisakhona ukuqhubeka mina ngoba bengilokhu ngiqhubeka ngihamba kodwa lokhu ngiphephethwa ngizwe ukuthi lo moya lo yebo kuyabanda kodwa lokubanda lokhu kuqondene nje nami straight lo moya ngathi ukubanda ngathi ifridge azongishaya kanje lamakhaza ngivele ngibona ukuthi ngeke ngikhona ukuqhubeka ngibathe ngiyazama ukuyiqinisa ngiqhubeka lokhu iqinisa lamakhaza bese ngithi hayi no ngijike khona lapho athola enye indawo lapho engifike ngahlala khona phansi amadimoni anyamala la ngabona ashoniphi Zulwini ke lokubememeza ke bengikhuza bethi ngifunani lapha kule ndawo engikuyo bethi ngifunani bengitshena ukuthi lana uzofa kwasha kwacima makule ndawo ngisuke la ngifunani bememeze Zulwini bamemeza kwaze kwasa ngoba sekuseni lokubememeza ubusuku bonke bamemeza whole night bamemeza wena bathi bengibiza nje ngegama bethi angibafuni ukuthi ngibe kule ndawo engikuyo lapha ayikho right ngisuke ke mina ke lapho ke bese ngizama ukubuyela emuva ngibuyele emuva nalamadimoni bengasekho bengasawaboni kade likhona ilele la ngemuva engakwazi ukususa lila ngemuva ngathi kuyinyoka lento ukuphefumuliswa kwenyoka kula ngemuva angikhona ukususa kuyanyanyisa ngathi ngazi ungenza noma ungazi uyishaya edongeni orwenzeni angazi lokhu kula ngemuva ayi ngiqhubeke ngihambe angikhona vele ukukususa ngihambe endleleni ngihambe uma ngihamba ayi ngitholeke lapho ngithole nje idamu umfula ngijabule ngibona umfula hambe ngimfuleni ngifike ngigeza ubuso ngoba ade ngagcina abe unanokugeza geza ubuso Ezulwini bathule ke lapho bebeyithulele nje bethule nje ngathi bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani ngigeza ubuso uma ngiqeda ukugeza ubuso ila khona ke sengiqedile ukugeza ubuso engibeze bekhuluma khona Ezulwini ke sebaqala ke baphinde bakhuluma ke futhi ngasho ngathi awamadoda ngitshena ukuthi phela sengisindile manje kanti namanje kanti kusenjalo hayi beqale bekhulume ke futhi Ezulwini bakhuluma uyabona ama voice aphuma straight phezulu Ezulwini khulume bayixoxela bodwa bebenokuxoxa nje bodwa bengakhulumi nami beyixoxela nje bodwa thotha bakhulumi nami thothi sometimes bexoxa thothi bakhuluma ngami kodwa or bayikhulumela bodwa hayi ngoba bayikhulumela bodwa ke mina ngeke ngize ngibanake because bayakhuluma ngeke ngize ngibanake qhubeke beyixoxele nami ngikhona bayixoxela nje abeza noma bexoxa ukuthi abantu laba bayijabulele lapha laba khona uyeza ukuthi bayijabulele uzohalela ukuba khona baxoxa noNkulunkulu naye efike naye uma bekhuluma noNkulunkulu nje kuyaxoxa like uNkulunkulu ukhuluma nje nabo nje like u-free bayixoxela laphana ngikhona kule ndawo leya bese oyedwa lapha Ezulwini oyedwa lapha Ezulwini athi Thembelani uyayikhumbula lengane owayiphika sinayo la Ezulwini nje hawu madoda nakho ngizobuyela esogweni kanti bengithi ngisindile esogweni bethi Thembelani uyayikhumbula ingane owayiphika sinayo la Ezulwini yo qale manje bekhale ukuthi Thembelani waphika ingane ini kubona ukuthi hayi ngathi bayashintsha ke manje kubona ngathi isimo siyashintsha manje nami vele ngikhale ngiphuma inyembezi ngoba ngiyakhumbula vele ukuthi ngayiphika vele ngiyakhumbula ngiphika vele ngikhale inyembezi thawu Nkosi ake siqale nje lapho kwakukunini la uphika khona ingane imuphi unyaka so 2021 or 2022 or 2021 mangicabanga ngathi 2021 or 2022 khona lapho ubuthandana naye lo sisi lo sisi ngangithandana naye yabo nahlukana mhlawumbe okwenza ukuthi uyiphike ingane no kahle ngayiphika mina
ngangibaleka maye ngifonela ngibaleke manje sihlangane phela kunento kanje eyenzakalile uyabo engitshela ngomntwana mina ngikube nzima lokhu ngibalekelani ngiyambona lo sisi ukuthi 1 akaphuza ubuya ngokuzolala manje ngeke yikho bengibaleka ukuthi hayi ngeke le ngane lengenzeka akusiyona yami kodwa kwathi uma ngihlangana naye ngayitshela ukuthi ngizomthola sengimhlangana naye emankwarini ngitshela ngizomthola pregnant emankwarini kuphi le ndawo lezi zokujabulisa zokuphuza emathavele ngitshela ukuthi ngizomthola ngithola umuntu wakhona nje unefika nje uright ngabona ukuthi hayi something is wrong la khona okwenzakalile yikho ke kuthiwa lengane wayiphika ikhona isezulwini washo ukuthi mawusuthola kuyo usisi kwenzakalani mhlambe miscarriage or washo wathi ufuna ukusikhipha kodwa bengakavumelani naye mina usho ukuthi wagcina isikhiphile wathena ufuna ukuvumelana nami mina ngabaleka kusho ukuthi wagcina yena sesikhiphile ke so kwathiwa leyo ngane leyo ikhona isezulwini ngakhala ngacela uNkulunkulu Nkosi bengicela ukuthi mangifika nje lapho ezulwini ngiyibone nje kuphela ke bese khani ngesihogweni ngicelele athi uNkulunkulu emzini kabani emzini kabani kusho nalelo zulu nje akukhona nesidingo sokuthi ngibeke unyawo lami kulo bese kuzovumbuka omunye khona lapha ezulwini azovumbuka lokho ke hayi ukuthi akusiyona into engayenza kusho ukuthi befuna ukungitshengisa ukuthi abantu abenza lezo zinto ukuthi babenziwani Tshwa uyakhumbula Thembelani wenza ukuthi tshwa uyamkhumbula nalomuntu you killed uyabona bathi uyamkhumbula nalomuntu wambulala ukhona la ezulwini yabo kube ngathi bathatha umuntu bayamkhulumisa yabo uyakhuluma lo muntu uvela ukhuluma usezulwini uthi hawu kanti nguwe bakhala kakhulu ezulwini kwaba nomsindo kwaba nzima kwaqhamuka nomunye usuzana enye futhi enye into futhi uyakhumbula wenza ukuthi ngithi hawu okuyini futhi okunye hayi izinto nje ngangilako ngangise ko13 lezinto zaso mhlawumbe thothi omazindlu kanje yabo lezinto zabo mazindlu lezinto zomngane zonganaki bese kanti lento enisuke niyenza isuke isono yabo kwathi uyakhumbula wenza ukuthi kusashintsha ke manje isimo ke manje ngayibona lezi zona ukuthi hayi ngisezonweni ke manje engase ezinkulu kakhulu ke manje ngisezonweni ke manje einzima ke manje ngisoni bese esokugcina ngabona ukuthi hayi sekunzima the lapho uNkulunkulu angikwazi ukuhlukanisa phakathi kwakhe ukuthi uNkulunkulu or uJesu angikwazi ukuhlukanisa kodwa ngamuzwa ekhuluma angazi uJesu noma uNkulunkulu angikwazi ukuhlukanisa ethi mlume nyoka yamanzi mlume lokunyoka yamanzi uthe mayisho njalo bakhala ezulwini kwathiwa uNkulunkulu inyoka engaka kusho ukuthi lapha emanzi ngafihlelwa ngangayibona ezinye izinto bakwazi ukuyifihla ngangayibona le yanyoka yamanzi abayisho kwaphuma inkunzi enyoka emanzini wathi uNkulunkulu mlume nyoka yamanzi mlume nyoka yamanzi mlume nyoka yamanzi ngithi ngizama ukubaleka manje ngapha ngala emfuleni ngizama ukubalekela phezulu ngizama ukubaleka kanje kuvele kusuke into ezisandla izongena yenziwa nguye futhi uNkulunkulu suka into ezisandla iphume nje phansi emhlabathini igijima izobamba unyawo ngithi ngci ngabe ngisakwazi ukumnyikaza angisakhona umnyikaza manje sengime kanje sengime kanje ngapha kuthiwa kunenkunzi enyoka lapha emanzini ngizoshonaphi manje angaqhubeka ngapha uma ngithi ngifuna ukuphuma ngapha kuthiwa mlume enyoka yamanzi uma ngithi ngifuna ukuphuma ngapha athi uNkulunkulu ukuphume lapho uzobona lento ibamba unyawo kanti uthi ukuphuma uzobona lapho waphuma lapho ayi ngabona ukuthi ngisenkingeni ke la ayi ngagcina ngiyiqinisa ngavele ngathatha le ndlela engapha ngaphuma ngapha nyuke ngathatha nje indlela lapho umgwaqo hamba emgaqweni ngithe mangihamba la emgaqweni kuqhamuke umuntu ephethe isinkwa akunikeze lesi sinkwa manje nithi unginikeza isinkwa
bese ethi uNkulunkulu athi yabona ngoba uyabona ngoba bemnikeza isinkwa inyoka eyenza ukuthi lo muntu lo emnikeza isinkwa thatha leso sinkwa silahle ngasithatha isinkwa ngasilahla ngeke vele makhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngenye indlela ngasithatha lesinkwa ngasilahla after that kwaqala ngithi manje ngalesikhathi lokhu ngithomentwa yonke lento le ngibe ngangenwe imimoya ngaba possessed ngathi izinto ezenzakala makule yampilo esihogweni uyaba possessed Moses esihogweni bengipossessed kodwa uthe ngezwe ethi lo muntu okhuluma ezulwini mina ngicabanga ukuthi uJesu mhlawumbe yes ebekhuluma ngevoice ebekhulumela ngevoice manje yokuhleba ekhulumela phansi ethi yabona phela manje sekufike mina manje uma ethi sekufike yena because bengipossessed ngingcolile ngiyo yonke into bengingcolile yabona bengengiphile even kube ngibuyile emhlabeni nginje bengengize ngiphile even 1 month la emhlabeni bengengize ngiphile nje ngilo umuntu ade nguyi bengengiphile bengingenye into bengiyisilwane ngiyinto yokulahlwa ngingcolile ngiyibona futhi ukuthi ngingcolile athi lo muntu okhuluma ezulwini uNkulunkulu ngizothi uJesu uNkulunkulu athi phela sekufike mina manje uthe mayithi phela sekufike mina manje kwaphuma la emehlweni amadimoni lawa kade engithomenta wasesihogweni aphuma kuwe aphuma kimi aphuma emehlweni aphuma ngeindlebe aphuma ngamakhala aphuma ngomlomo amanye aphuma ngemuva phuma baleka phuma naleli kade dilala nami nalo laphuma nalo labaleka ngasala nje ngiyimi umzimba usulula ngawezwe sekhulumela le kuthi ethi sizokubulala ziyahleka nokuhleka aphuma baleka ngasala ngingedwa engajabula ngathi yabona ke nathi ithuba lokuthi yabona ke ithuba ke leli emhlabeni ukuthi ngizobukhona ukuthi ngibuyele mase ngizizwa ngilula kanje ngazizwa ukuthi hayi manje ngumuntu ke manje ngazizwa impela ngibalula ngizizwa nami ngajabula ukuthi hayi cha kanti bengine stress ukuthi vele noma kuthiwa ngiyabuyela ngiba umuntu ngiyaphila bengengisaba umuntu bengengiphile bengengize ngiphile endlela ade ngiyiyo nje bengengisurvive kahle kahle even in earth ukulesi yasimo ngeke uze usurvive futhi ungabulawa nguNkulunkulu because awusesiyi umuntu isilwane iyachazeka ukuthi uyini nje mhlawumbe ufana nani nje bengipossessed imoya leyasesihogweni even nanamehle beshintshile yabona amehlo wonke bengiwabona amehle bebomvu ngikwazi ukuyibona ngiwabona amehle ebomvu red ephumele ngaphandle enze nje isikhumba lesi sikwazi ukuthi beshintshe isikhumba mawusibuka so isikhumba kube ngathi isikhumba senyoka uyibuka nje ngathi isikhumba senyoka ushile hayi lokusha lokho okuhle okunyanyisayo ushile isikhumba ngathi isikhumba senyoka manje yonke lento le uma uthi ubuyele emhlabeni abantu bayuthini ngeke uzuphila kuloya muntu lana isilwane abantu bazokwesaba so kodwa uthe uNkulunkulu lo muntu okhuluma ethi kena uJesu ngizothi uNkulunkulu ngizothi uJesu angazi uthe mayekhuluma uJesu athi phela sekufike mina manje saphuma lezinto kwaphuma ngasala ngedwa hayi lapho ke khona ke engijabule khona sengigijima ke ngithi yabona ke manje ke sengifuna nje ithuba lokuthi ngibaleke even phambi kwakhe kuNkulunkulu manje sengifuna ithuba ngibaleke uma ngibaleka bethi Thembelani bathembelane vuma uNkulunkulu ngibuyisela le kule hlathi ukuthi nguye ngibeke kule ndawo ezihlane ngathi ihlathi bethi Thembelane vuma ubuyele kule ndawo leya ngoba inyoka izokhula izokubulala inyoka le ngibuza ukuthi leyo nyoka iyi bathi wayithola ngokulala neprostitute besho leyo nyoka kusho uNkulunkulu ethi wayithola ngokulala neprostitute hawu ngokulala nje prostitute sengiyisithe esingaka bathi wayithola ngokulala neprostitute bethi izokubulala hey ngibona ukuthi ngisenkingeni manje ngibona ukuthi ngisenkingeni ke manje futhi lenyoka ibingaphakathi kuwe mhlawumbe angazi ngathi manilala lapha nalabantu
kuthiwa kunezinto abazenza ama-rashwara zamakhalthi kuthiwa baney'nyoka into esuke ikhulunywa nje ngabantu abangakholwa sakudlala singayazi ukuthi iqiniso kuthiwa baney'nyoka laba bantu so ngalesikhathi uthi ulalana into esuke seyikhuluma nje thina sakudlala yabo sesayikhuluma sisasezweni kuthiwa ngalesikhathi ulala naye uyitshena ukuthi ulala naye kanti ulala nale nyoka and balala nabantu abaningi abanye abapossessed abanye abanjani so it is very easy ukuthi ulale ne-prostitute ube possessed so mina ngalala ne-prostitute hayi futhi ke angeke ngithi ngalala ne-prostitute ngoba ama-prostitute engilale nawo angikwazi kwabala angamore than ko-50 or 100 so ngeke ngize ngazi ukuthi iliphi le-prostitute abalishoyo ukuthi ngalala nalo kodwa maningi kakhulu engalala nawo kwathiwa izokubulala leyo nto leyo moya lo bathi izokubulala leyo nto leyo hey ngibona ukuthi lo moya engawuthola lapha namubi kakhulu umuntu mayethuwa utholile ngeke alibone izulu because yiyo nje ngakho engashayelwa una kakhulu ngeke aze alibone izulu ayi ngibaleke ke mina ngibaleke ngingabi nandaba ukuthi bakhuluma bathini ngiyabaleka kanti into ekanjalo ngayizwa nje nami sengikhona nje sengibuyile ngithi ngibukela iTV bathandazela omunye umama uthi lo mama mabemthandazela uthi lo mama uma bemthandazela likhuluma umoya ngaphakathi uthi kade sambulala thina lo muntu kade sambulala saqeda yiyo ke into ade izokwenzeka kimi mabe ngitshena ezulwini kwathiwa lento ibizokubulala umibulala kodwa ubuzoqhubeka uphile kodwa mawuphila kusaphili wena iyona lento esephilayo vele before kwenzeke lento bengithathe ezulwini ngithathwa impilo kade sengiyiphila ibisiwese bese I was not even abantu bebesho ukuthi wena bese kubona ukuthi ngathi ukhona into ibizokwenzeka ku or buzofa or kodwa nje ibisiwese impilo kade sengiyiphila nje ububona ukuthi khona into engihamba nayo bese kubonakala ukuthi khona into engihamba nayo lapha kubonakala nje ay ngiqhubeke bekhulumela lezo zinto ezulwini bese ngiqhubeka ngibaleka hamba ke ngihambe uma ngihamba kwehle imvula nje into engathi imvula kodwa inethe mina ngedwa imvula nje akuduma kwehle nje imvula ebandayo inginethe ngizwe nomzimba ngathi manje umzimba usuya relax ngiyayibona ngiyimanje umzimba usuya relax akwehle nje imvula inginethe nje ngedwa inganethe omunye umuntu inginethe vele bengingedwa ke lade ngikhona kodwa akuna ayikho imvula ekhona izonetha mina kuphela le mvula hayi ngizwe le mvula ngingayinakho za ngiyazi ukuthi isho ukuthini kodwa ingijabulisile kancane ngibaleke ngiqhubeke ngihambe ngithe mangihamba bese mangihamba bese ngithola abantu khona lapha bese ethi uNkulunkulu Thembelani cela labantu abalapho bekucebule ngokuqibhili hey kanti ngisasenkingeni madoda cela labo bantu abalapho bekucebule ngokuqibhili uma beqeda ukucebula ngokwebhili bekushise uzothi ke sebekushisile uzosuka lapho uze la kimi uzothi mawufika la kimi uthola uqibhili for 3 days uma uqeda ukuthola uqibhili for 3 days uhambe uye kuNkulunkulu uzokusho uNkulunkulu ukuthi ngizohamba ngeNkulunkulu uhambe uye kuNkulunkulu uzothi mawufika kuNkulunkulu uNkulunkulu akunikeza isijeziso esilingana nawe ngithi uqibhili angakafika ezulwini kusamele ngiqibhili ijeziso ngisazothola esinye isijeziso ngithi angeka ngivumi lento kodwa ke ngiguqe phansi ethi guqa phansi uyakhuluma ngiguqe phansi mangiguqa phansi etha ngigumule impahla engigqokile etha ngiyikhiphe impahla hayi kube nzima ethi ebengayifuni ke vele le mpahla ade ngigqokile ebengayifuni ebelokho ethi angiyikhiphe ebengayifuni total khipha lezo impahla khipha ngisaba ukuyikhipha mina ethi khipha lezo mpahla nakhona umesho vele uma ngibheke impahla indlela engigqoke ngayo iyasho ukuthi uma ngifika phambi kwaNkulunkulu bengizokhonde even indlela ade ngigqoke ngayo bizongikhonde mase kumele ngikhiphe zonke le impahla ngifike uNkulunkulu nje ngiyimi because bengingcolile nayo indlela ade ngigqoke ngayo bingcolile athi ngikhiphe impahla nginende bengixebule ngokwebhili hayi ngiguqeke phansi etha ngivala amehlo hayi ngithe ngisavala amehlo bese ngiphinde ngivula amehlo ngizama ukusukuma uma ngithi ngizama ukusukuma vele uNkulunkulu awushisisa umgwaqo
ubile ngubona umgwaqo ungathi uyabila ethi hayi uzobona ukuthi uzowela kuphi uzobona akakizami mangithi ngithi umgwaqo uyabila uyashunqa wenza nje angiboni ukuthi ngeke ngize ngiwele lapha ngiqhubeke ngiguqe phansi noma ngeke mhlawumbe ngisabeka kahle ngithi ngendlela okwenzeke ngayo kodwa yiyo vele lengikhuluma ngami mhlawumbe khona kodwa okunye engakukhohlwa okay ngithe ngisaguqe phansi ngisaguqe lapho phansi bese ethi khona lo kade ekhuluma ezulwini kade ehambisana nami kuyo yonke into kade ehambisana nami ethi kuNkulunkulu ethi uNkulunkulu yazi uThembelani usemncane uNkulunkulu uyenzelani lento le oyenzayo like uzama nje ngathi uyamncenga uthi yazi usemncane akumele ethi uNkulunkulu uthi incane kuphi lento ekhuluma izinto ezingaka ngithi mina kukhulunywa ngani ngilalele bayakhuluma isikhathi esiningi banokukhuluma bodwa incane kuphi lento ekhuluma izinto ezingaka ngithi ngisenkingeni la ngise bese ethi uNkulunkulu ethi awuthi ngimudla umlomo usho yena uNkulunkulu ethi awuthi ngimudla umlomo ngikuqile ethi awuthi ngimudla umlomo umlomo lo ububola straight ubusubola because le party le ngangiyisusile la bese kubola sekunuka ethi awuthi ngimudla umlomo asuke angimboni ukuthi bengimbona ngamehlo azongiluma la straight ngamazinyo akhe angilumela ngizokuthi ngamazinyo angilume kanti uyangiqondisa ngoba bekuhliphikile la kubolile kanti uyangiqondisa ukuthi uma uphola lomlomo uphole kahle ethi lokhuluma ngevoice ephansi ngoba mina ngalesikhathi uNkulunkulu engiluma bengingafuni bengisaba ethi lo ekhuluma voice encane ethi Thembelani ungenzi kanjalo uNkulunkulu uyakusiza yes ethi ungenzi kanjalo uNkulunkulu uyakusiza kodwa manje into engiyibuza why angisize kabuhlungu kanje ekhulume izinto ezithu ezingithu akhulume nje ubona ukuthi uyalwa akangcengi kodwa uyangisiza ngapha awulume lo mlomo awulume awuluma vele mayuluma uyeza uthi uyaqondisa awuluma athathe ubomvu ngoba bekunobomvu la alithathe lolubomvu aluse phambili bese ligoqa straight ngezandla zakhe kanje aligoqa ngizizwe izandla zakhe eligoqe elimise ngathi liphumela ngaphandle luma la kube ngathi iqweqwe isilonda masiphola lento imela eqedeke kanjalo mase eqedile ukwenza lokho bese ethi ngifuna ukuthi la madimoni mayeqala emuhla aqala umudle umlomo aqondise la hayi thema eseqedile ukuqondisa lapho ke nawa amadimoni ngapha amadimoni ayakhuluma ayahleka athi sizokubulala sizokubulala ethi omunye ezulwini ethi kanti amadimoni ayasizwa kusho omunye ezulwini kanti ayasizwa ayahleka sizo amanye ayangithuka amanye akhipha inhlamba impela akhipha inhlamba nje impela akhipha nje inhlamba nje inhlamba ayangithuka ngapha ngiguqile ngapha ngithuka ngamadimoni ayandlula ngapha ayangithuka akhipha inhlamba athi sizokubulala angisabisa hayi uNkulunkulu eseqedile ukungilungisa ukwenza lo mlomo kanje nami ngithukile phela ngazi ukuthi uNkulunkulu hayi ngoba engisiza mina ngitshena ukuthi hayi ngiyabulawa la hayi gcina kanjalo ke bese ngiyasukuma qhubeke ngihambe ngithe ngisahamba uNkulunkulu wayala amadimoni ilapho engikholwe khona mabetha abantu esihogweni kunamadimoni hayi ukuthi la madimoni asuke abeku usathane esogweni abeku uNkulunkulu ewayala uNkulunkulu amadimoni ethi mudleni madimoni akhe thema esho njalo ethi mudleni madimoni akhe lamadimoni bephethe induku avela afika ngasaphethe induku asephethe inkembo omese afika qala ngidlala endlebeni nangapha ngemuva eluma lathanda khona sekubathi ngiyazama ngiyabala uma ngithi ngizama ukubaleka kufanele ukuthi ngiyadlala uma ngithi ngiyabaleka kufanele ukuthi ngiyadlala okunye ngidiza njengoSuperman hayi wena kuze kungibheke kanje mina lokhu ngibhizi ngiyabaleka kuyangibheka kuyangibheka ngathi kuya enjoy nanongidiza enjoy ayaxoxa ayahleka kumnandi ayahleka elume thothazo ngiluma mhlawumbe kungilumela maqeda ukungiluma
kuyithimisa inyama kuyibona kuyifuna kuyithimisa phansi ngiyibona inyama iwa lapha phansi ngithi ngizama ukubaleka akwenze kulutho noma ngithi ngiyabaleka yafana ayadla ngiluma enza yonke into efaka isandla nala ngemuva efaka isandla edonsa amathumbu kwadonsa amathumbu kwafaka emlonyeni angibona ukuthi ngiyabona ukuthi ngisenkingeni la ngizama ukubaleka ngithe mangibaleka ngithola abantu phambili ethi uNkulunkulu Thembelani cela labo bantu bexebule ngokwibhili babeqeda ukuxebula ngokwibhili bekushisa uyothi baqeda ukushisa uzoza la kimi yoma ufika la kimi ngikuxebule ngokwibhili baqeda ukuxebula ngokwibhili uhambe uNkulunkulu akunikeza isijeziso esilingana nawe kodwa ngizokuxegisela isijeziso sakho ngizokuxegisela isijeziso sakho Thembelani ngoba ngizokudinga nami ngibona ukuthi angina choice ngathi ngigcine kube ngathi ngifuna ukuvuma bese etho yedwa ezulwini Thembelani ungavuma uNkulunkulu uzokufaka esogweni ngeke uphinde uphume athi uNkulunkulu ngizokufaka 200 esho 200 and 1000 years inamba engabe ngathi 250,000 what ethi uzongifaka leso sikhathi bethe ezulwini hayi uNkulunkulu uzokufaka esogweni ngeke uphinde uphume ngithi hayi ngibona ukuthi no ethi ephinde ethi futhi angikhiphe impahla ngikhiphele impahla engigqokile bengixebele ngokribhi ayi ngwacela lamadoda ebaleke lamadoda mangiqeda kwacela ebaleke angazi noma ebeyokwenza nabaleka athe mayebaleka ngisamile kanje bese ethi uNkulunkulu Thembelani ubekwa yini lapho ayi mayethi ngibekwa yini lapho usho ukuthi lamadoda ngithi ngoba ngikhuluma kusho ukuthi ayolanda lento engiyifunayo uma esoyilanda uNkulunkulu uthi ngibekwa yini lapho uthi angihambe hayi ngisuke mina ngithe ngingakasuki ethi omunye ezulwini why ningambetheli ethi why ningambetheli ethi why ningambetheli vele izinto ezenzakalayo laphana uma kuleya impilo ngathi izinto ezazenze uyizwela wena uma ucabanga ukuthi yazi lezi zinto ezenzeka kimi izinto ezazenzeka kuJesu ngoba ngezwe the timing ngingcolile ngiyo yonke into ngezwe lento ukuthi yazi lento iyenzeka kuJesu uma yobethelwe esiphambanweni bengingcolile so izinto ezenzeka kuJesu nangale ziyenzeka nangale kulaba abangakholwa why singambetheli why bengambetheli esiphambanweni ayi ngisuke ke ngiqhubeke ngabe uma ngihamba nawo amadimoni abhizi aya ngisika ngabomese ayadla enza yonke into uyaqhubeke ngapha ngiyashake ngiyakhala ngiyo yonke into ongayicabanga engingakaze ngiyizwe ngiyo yonke into qhubeke ngihambe mangihamba bese ngithole nje umlilo ngifike la ngithola umlilo obasiwe ngifike ngihlale lapha emlilweni ngithe ngisahleli nje emlilweni mangithi lapha emlilweni ngoba ngithole nje bekunabantu ade behleli lapha mangithi ngibeka izandla emlilweni ngiyotha ngithi ngithi ngibheka lapha phakathi emlilweni ngibona mina lapha emlilweni ngiyasha ngibona nethuna lami hawu bese ethoyedwa ezulwini Thembelani nguwe okufanele ngabe usha kulowo mlilo obona lapho ubekele wena lo mlilo hayibo hawu ngisenkingeni la ngisukume ngizama ukuphinde ngibaleke mangisukuma ngithi ngizama ukuhamba qhamuke lokungamadimoni kubhizi okunye kufuna ukulala nami makungithinta ngathi kuyangihalela kuyangithinta kuyangibhansa okunye kuyanyanyisa makuyenza lento ngibona ukuthi ngisenkingeni la ngizama ukubaleka okunye kusika ngomesa ngizama ukubaleka ngithi ngisathi ukubaleka kungibamba ngazi kungibambe kanjani ngingakhona ukumuva ngime thema ngima bese bethi zithatha into engathi igrinder le ukuphihliza amaqanda ekwenza amaqanda kanje wahlanganisa zithatha lento ziyifakela kimphakathi emlonyeni ingene ize la iswini ifike la iswini iround kanje thema irounda ngaphalaza igazi igazi wayethi omunye ezulu wathi hawu hey uThembelani usuya wathi ubuzwa angazi ukukhuluma kodwa kunento nje ayikhulumile alibonke igama lika Jesu iround lento iround babhekile ezulu iround ngiphalaza thema ngiphalaza kanjalo qhubeke ngima ngisakwazi ukumuva ke manje zingibambile lezi yazintumbe kanje kodwa ngibuyeke ngikhone ukusuka lapho ngihambe ngithema ngithi ngiyahamba bese ngithatha indlela ngathatha indlela errong
ayi wakhala omunye uthi Thembelani ungahambi lapho suka kuleyo ndlela. Uma kusho ukuthi bagadile ukuthi lezi zinto kumele zenzeke kodwa abafuni futhi ukuthi kube khona ngilimala or kube something kodwa bafuna kwenzeke lento abafuni futhi ngilimala ngazi kanjani. Ngithi ngithatha indlela bethi Thembelani ungayi lapho uzolimala kuzokwenzeka ukuthi ngiyeke leyo ndlela. Ngimangale nami ngoba vele already vele ngiyinto vele umbhedo wayi phona bengivikele. Ngibaleke. Ngithe mangibaleka bese ngimbuza uNkulunkulu ngithi kodwa Nkosi abantu bebangaka emhlabeni. Yeah. Ungaze nje cause khona into encane iclick engqondweni uthi hayi khona. Hayi lento enzakalayo ngathi ngisazophinde ngibuyele futhi emhlabeni. Khona ukuthi ungitshena ukuthi no lento enzakala ngisazophinda ngiphile futhi ngibe khona. Bese ngibuza uNkosi kodwa lento yenza wayi yenze kimi. Abantu beba ethe umunyezo Thembelani wambuza uNkulunkulu leyo nto leyo. Bona ukuthi qhubeke. Phinde ngibuza omunye umbuzo futhi. uNkulunkulu uma ethe umunyezo wayi uThembelani engahambe ekhaya emakhaya. Ethi uNkulunkulu ekhaya likabani elenziwe ubani. Bese ngithi mina uNkulunkulu kodwa Nkosi noma ngabe unjani ekhaya bayakwamukela. Vele ke mina bengiphuza noma ngifikile ekhaya bengingahlali because bengizazi ukuthi bese ngumuntu thothi unana ama usuphuza kakhulu yaba nomuntu ongathi une orafinyana onama enga wathwathi yabo. So that's why mangisuka la eGoli ngisemakhaya bengingahlali ekhaya bengiphuma ngibaleke. Ngiyetshwaleni ngize ngibuye sengizothatha isikhwama sengibuyele eGoli. Manje ethi uNkulunkulu emzini okwenziwa ubani bese ngithi mina kodwa Nkosi yazi ekhaya bengangamukela ngeke bebenaka ukuthi nginjani ekhaya bakhona ukwamukela noma ngabe umuntu onjani. Ethi uMnyezulu nethi Thembelani akukhulunywa ungakhulumi kanjalo noNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma naye. Yeah. Phinde ngithule futhi ngoba manje ngizothini ngoba ngiyakhuzwa. Ayi qhubeke ke ngibhizi ngapha isijeziso. Qhubeke ngibaleke ngiyajeziswa ngapha kunzima. Ngibaleke ngiwela umgwaqo. Mangwela umgwaqo. Bese kuthiwa ngime ngale komgwaqo. Kuthiwa ngime. Bese la madimoni amangapha aphethe umesi. Bese ngiyapha. Uma ngimile kanje ayibese uyasuka umsindo ezulwini. Ey! Kuthi banjiwe inyoka. Banjiwe bedumise ezulwini bedumise. Ngithi mina angibulalanga umuntu. Ngingcwe angaze ngenze lutho anginani wayi kukhulunywa izinto ezinje kimi. Kuthi banjiwe inyoka. Kodwa ngiunderstand manje lento ukuthi bonke vele abantu abangamfuni uNkulunkulu ngale bathathwa njengeinyoka. Okay. Bonke abantu abangamfuni uNkulunkulu inyoka ngoba bangabadukisi bangabakhohlisi. Okay. Kwathi banjwe inyoka umkhohlisi kwakhulunywa izinto ezinkulu ezingaka nami ngingazazi nami ngimangele ngize ngiyakhamila hawo kwenzakalani la. Nakho kukhulunywa izinto ezingaka ngiyaqalaza and lento ekhulunywayo uma ngiyilalela phela ngake ngakholwa ngiyalazi futhi iBhayibheli. Yeah. Ngiyalikhumbula iBhayibheli ukuthi lento le yenza makuxoshwa uSathane ezulwini makuthiwa izulu ladumisa. So mina ngiyimi nje kwadumanyiswa kangaka. Bangesaba uyezwa nangendlela ukuthi sebekhuluma ngayo ezulwini ukuthi into abayesabayo ngathi ngiyinto nje isilwane vele ke bengenye into vele ke noma Nkosi yami angazi ngizoyibeka kanjani. Bethi banjiwe inyoka banji memeze kudunyiswe kube nje yakudunyiswa. Hayi nami ngibona ukuthi hayi ngoba bekhuluma kanje kubanjwe mina la ngibanjiwe straight vele ngiyolahlwa ngebhujisweni. Ayi ngisuke ke labangimise khona. Yeah. Qhubeke ngihambe ngibaleke ngendlela ade lokhu ngibaleka ngayo. Ngibaleke. The mangibaleka ngithola enye indlu athi uNkulunkulu ngena lapho uNkulunkulu vele ebeseyitshengisa straight ukuthi sekukhuluma yena ke manje. Hayi mase khuluma yena uyezwe phela. Uze wathi phela sekufike mina manje. Usakhuluma ngazathi ivoice yakhe ulwandle kanjalo. Ikhona le ulwandle kodwa lapho ebekhuluma ngale ngathi kuduma ibhubesi kuduma izulu bodla ibhubesi. Okay. Yeah. Kodwa ulwandle
ukhulume ngale eqaleni ulwandle. Lapho bekhuluma athi kuduma ibhubesi or akhulume nje ngevoice yakhe nje normal. Akhulume nje ngevoice normal. Athi ngifike kwenye indlu athi anginokhe kule yandlu ngithi abanginikeza uklibhili. Ngeke vele ukukhuluma uNkulunkulu la ngizoya vele ngiyonoka. Ado umuntu ophakathi wena khuluma ukuthanda kwakhe ethi uNkulunkulu fusha umnyango ungene lapho udonsa uklibhili. Hayi ngeke ngibona ukuthi hayi ngeke ngene mina la. A complain lo muntu ophakathi wena suka la and ngoba ekhuluma kanje umuntu ophakathi ungathola ukuthi akunamuntu ophakathi. Kusezulwini bayenza ngamabomu le nto. Hayithi bekunomuntu olapha phakathi. Edo muntu ayisuka wena lapho manje. Ngisuke ke ngiqhubeke ngizama ukuhamba lapho. Busy ngiyaliwa lana ngisenkingeni kwamadimona umese. Bese ngithola enye indawo la ngifike ngacasha khona. Ngithole kusho ukuthi ngibone ngathi kunabantu abalele. Yabo. Ngibona ngathi kunabantu abalele. Bese nami ngingena lapho ngicashe. Ngithi ngizama ucashela uNkulunkulu. Ashe. Mangibona labantu abalele. Khona lapha bathezuluni hawu kanti emhlabeni abantu sebeyayazi lemfihlakalo. Yazi kunalento ukuthi angazi noma ngiyikhulume. Kunalento ukuthi uma ungenza nje noma ngathi wenza umuntu ngathi umuntu or mhlambe ungabeka into engathi isiphambano engathi umuntu leyo nto leyo ebusuku uma kufika mhlambe amadimoni yabo or mhlambe amadimoni noma ngathi wakufika ingilosi uma zibheka leyo nto leyo uma zithi ziyayibuka kuba ngathi umuntu futhi yini ukudweba isiphambano ungadweba noma wenza into engathi umuntu noma uyidwebe noma budwebe isiphambano uma kufika noma ngakuthiwa kufika ingilosi mazibheka lento zibone ngathi mhlambe uma kuyisiphambano mhlambe ibone ngathi mhlambe kunomuntu or inyoko or zibaleke zingabe isangena namadimoni mayefika abone ngathi something yabo abone hayibo lento abone ngathi something so bathezuni hawu kanti abantu sebeyayazi lemfihlakalo hayi ngene ke ngicashe mina lapho ke ngingayinaki leyo nto leyo cause mina bese ngiyazi leyo nto ukuthi isho ukuthini ngoba nje ngibona ngathi kunabantu abaphefumulayo into abayenzile yenziwe ngabantu ngathi bayenza benza kanje yabo kuchazani lento leyo hayi into abantu nje abazenzelayo mhlawumbe abanye yabona bebhala iphambano benzani yabo into abazenzelayo nje bezanza emakhaya yabona bethi bazama ukuyivikela leyo nto le iyaphenduka kube ngathi iyaphila makusebusuku ya into nje kube ngathi iyaphila kube le kusho ukuthi ngalesikhathi benza kusho ngalesikhathi bexube nale mithi yabo kusuke beyifaka umoya ukuthi kube ngathi iyaphila. Kusho bonke laba ababhala iphambano nje emakhaya bethi bayivukele eminyango because nginokubona abanye befaka eminyango emagate noma kuphi kahle kahle leyanto leyana ebusuku iyaphila iyaphila leyanto iyakhuluma isho something isuke iphila nje kusho ukuthi kuyinto ethile esuke ikhona noma mhlawumbe makuyidemoni so kuyidemoni mayefika amanye amademoni ethe abheka abona idemoni mhlawumbe angazi noma azojika or ayobona umngane waqhubeka engene kakhulu asazi kodwa nje kuba into ethile ngingeneke lapha mina vele bengikwazi ukuthi kusho ukuthini ngoba ngiboniswe kakhulu leyanto lezo zinto ekanjani bese ngingena ke lapha ngicashe ngizama ukulala enze uNkulunkulu enze ngathi vele akangiboni mangicasha lapha enze nje ngathi akangiboni ayithulele bekhulume bexoxele ezulwini ngicashile ngiyabezwa bakhuluma ezulwini kodwa ngicashile ngijabulile yabangiboni ngicashile beqhubeka uthe ekseni bese ethi uNkulunkulu kuthi angithatha ukhwibhili lami olisuka la ezulwini ngangokuthi ngaze liyofika lapha emhlabeni ebese ngithiwa ngitshethi mina uzodonsa ukhwibhili ngoba ngicashile angincenge ngokhwibhili laphana bese ngithuka ke mina lapho khona engizama iplan lokuvuka ngithi ayikade ingane ngizodonswa ngokhwibhili kodwa ke leyo khwibhili uNkulunkulu namanje uNkulunkulu ezovela kimi unokuvela eveze leyo khwibhili ukhwibhili induku ukhwibhili induku or imvubu ishambo imvubu imvubu angithi imvubu elikhona esihogweni ziyabuya ngemvubu iyasha ngoba ngatshengiswa lapha iyasha nje imvubu kakhulu lapha ekwahluleleni bayashaywa abantu so ingakho uNkulunkulu ekhuluma ngale mvubu and ebethi ufuna ukuthi
ebethi uthekena uma uxetshulwa ngalo clip uthe naye uzobe khona because ufuna ukulibona lolo clip luhamba nasebusweni uthi ngifuna ukuluzwa lahamba nasebusweni and maye ekhuluma lento uyayifila hey ngayazi ukuthi ngisemzimeni lana bowusasho ukuthi namanje usanokuvela kuwena futhi ephethe uqibhili noma ngeke kuvele yena uzovela nje umuntu ephethe uqibhili mhlawumbe embonweni qhamuke nje umuntu ephethe uqibhili or omunye uthi uzofike engijimise ngoqibhili or ngizothi ngisembonweni kunembono engizothi mhlawumbe ngisembonweni kube khona nje into engintshontshayo or into engiyenzayo encane ngizothi sengiqedile ukuyenza leyo nto leyo kuzoqhamuka nje umuntu ephethe uqibhili yabo bese ngibona ukuthi lento le kade ngiyenza la embonweni kusho ukuthi wrong kodwa ngiyibuza ngoba lesono lesi akusiso nanesono lento engiyenzile into encane why phona ibe wrong kangaka ukuthi ngize ngibona umuntu eza noqibhili sometimes uqhamuke nje umuntu obaba ephethe uqibhili angigijimise thothi khona embonweni angangigijimise futhi isikhathi eside nje ngilokhu ngibalekela uqibhili bese ngiyazi ukuthi kunento engekho right engiyenza angeke ngiqinise ukukholwa kwami ngiqinise nasemkhulekweni yipi nje encane nje onokuthi le othi nje wathi kodwa lokho okuncane nje bengakuboni kuyisono lokhu mina mhlawumbe sengiyasho nothi mhlawumbe ngabekisa nje mhlawumbe asithi nceke ubeke mhlawumbe nje lapha mhlawumbe ungene nje la endlini uyibekela into yakho lapha enganakekile mhlawumbe ungayibekela ujuice udrink wakho ushiye lapha uhambe yabo or uphume la ngaphandle udrink vele into engenamsebenzi ngingene nje mina ngiyithathele lo drink nguphuza ani ngiyazi vele into nje just a drink yabo nguphuza manguphuza yabo just ngiphuza nje into engireal yabo ngiyovele kuvela umbono ngiyibone ngithatha into mhlambe enganakekile umuntu ngiyintshontsha nje embonweni kosa ucela ngiyibone ngitshontsha something yomuntu yona mangiqeda ukuyibona ngitshontsha something yomuntu nakho uqhamuka umuntu osuphethe uqibhili manje bese ngithi hawu kusho ukuthi uNkulunkulu usakhuluma ngayo le ndlela yoqibhili akakayiyeki kuyoqhama nje umuntu ephethe uqibhili sengiya understand ukuthi ake ngizama ukuqinisa ekukholweni kwami imbono eminingi enoqibhili sengiyibonile kakhulu eminingi kakhulu ngoba nokugcina ngeke ngawubona umuntu ade ephethe uqibhili oluvutha umlilo liqale laceliswa umlilo ongathi volcano walikhipha waluthi alibona uqibhili lakho na liyavutha ngathola sesololana yiloko ukuxetshulwa ngalabantu ngalelo vutha umlilo into nje sengeke ngiyibona ziyabuya athi ngiqhubeke egameni lika Jesu Kristu amen ya konje ngicine kuphi inkosi yami bokhuluma ngalo ngomuntu onoqibhili awuthi ngiqhubeke efakazini ngoba uthe uNkulunkulu angithi uthe uNkulunkulu uthe uNkulunkulu uthi angikhipha uqibhili lami onga ngokuthi lingasuka ezulwini luze liyofika emhlabeni hey uthe mayikhuluma kanjalo bese ngivuka mina ngithuka ngivuke ngizame ukuyincenga ke indlela yakhe hayi ngiyincenge thema ngiyincenge ezulwini basakhuluma kodwa bayikhulumela nje thema ngiyincenga ngoba icathulo bese ngikhiphile ngihamba ngeenyawo bengihamba ngeenyawo ngabona indawo nje laphana ngabona icathulo kade ngathi zibekiwe nje laphana ngithema ngithi ngigijima ngiyoyithatha ebakhale ezulwini bathiwa ngayithathi lezo icathulo ngayithatha kodwa mnoda bakhala bathi ngayithathi kwathiwa ngiqhubeke ngathi bebefuna angazi kodwa bathiwa ngayithathi ngayithatha ngayifaka ngaqhubeka ngahamba uma ngihamba amadimoni akayiki ukukhuluma athe nje ukuthi ukuthula amadimoni kancane yabo aphinda aqala phansi futhi afika manje asikhuluma ke manje athi aqala athi namhlanje sifuna ukudlulima busha amadimoni afika ke nabomeseke qhubeka kayangidla kayaluma khona ngiyabaleka kwangathi ukuthi manje mayenzeka lento awukhona ukukhalculate isikhathi ukuthi lento yenzeka one day kuyajump ukwenzakalani ubona ngathi namhlanje ubona iyenza kodwa ubona sekungelunye usuku kwaphinde kwafika olunye usuku athi amadimo namhlanje sifuna ukumbulala
eyi lapho khona bese ngishaya uvalo kakhulu athi sifuna ukumbulala amanye athuka nenhlamba amanye adelela nokudelela enjalo adelela ahleka ukuhleka khona ukucasulayo ukuhleka kuyacasula ayi ngibaleka uma ngisabaleka kanjalo lokho ngibaleka bese ethi uNkulunkulu kimi athembelane athi angibuyele kule ndawo angibeke kuyo la angibeke khona kule ndawo eyihlane ethi angibuyele khona ngiyolinda khona amadimoni angidle futhi mayethi amadimoni uthi amadimoni akho ngifuna lawo amadimoni akho akudle eze kuqede ayothi seqedile lawo madimoni bese uza la kimi uyothi mawufika la kimi uyothi mawufika la kimi uthola uqibhili for 3 days uthola nje uqibhili ucabanga lento engqondweni nami ngizawuthola uqibhili for 3 days futhi ezulwini hayi angazi noma ngibe ngisezulwini ube ngikuphi uthola uqibhili for 3 days uma uqeda ukuthola uqibhili bese uyahamba uya kuNkulunkulu mafika uNkulunkulu yokunikeza ijeziso esilingana nawe yeah esho njalo bese ethi uNkulunkulu phinde esho futhi ethi kodwa ngiyoxekisela isigwebo sakho nami manje sengifuna ukubuyela khona lapha ehlane because ngiyabona yiki into engizoyenza le ndawo kade ngibeke kuyo ngithe ngisacabanga ukubuyela khona ngisathi cabanga nje ukuthi awuthi ngibuyele khona avela memezo omunye khona lezulu akamemezanga ukukhulumini ekhona lezulu ethembelani uma ungavuma ukubuyela lapha uvume ethi ngolento enkulade isho bese ngihamba ngezulwini wathi uma ngingavuma wathi ngiyothi mangifika lele khona le ndawo lokuhlulelwa khona angazi ngizoyibeka kanjani ngoba ngifuna ukuyibeka ngendlela understandekayo wathi uyothi mawufika uzofika nje uzothi nje ufika ukuthola uqibhili uqotshwe uphila uqotshwe ushiswe uphekwe udliwe ukuthi amadimoni engidle uqotshwe uphekwe bingaka iJesus into ngabona ukuthi no angibaleke waphinde wathi uNkulunkulu futhi mayekuthatha ekufaka isihogweni ngeke uphinde uphume kuleso sihogo baleka athi baleka ungami hayi ngaqhubeka ngabaleka abhiza amadimoni lapho ebese maningi manje sekuyigroup amadimoni ngathi inqwaba ngathi ngiyaqalaza mangithi ngiyawabheka bengikhuza abanye ezulwini ngathi bangizwela bethi bathi ungawabuki because vele mawabheka ayathusa oba khona engeke ngalibuka kahle ngalibheka straight so ngilibheka emehlweni kwahlangana amehlo kanje yazi kuthatha isikhathi eside ukuthi leyo nto isuke engqondweni yami bengihlezi nginokwesaba kuthatha isikhathi ukuthi kusuke bengihlezi nginokwesaba ngathi nje ngizothi makusebusuku ngathi ngizobona nje livumbuka lithi so mabe ngikhuza bethi ngingawabuki kanjalo kodwa ke mina ngiwabuke ke amehlo vele ungeke uhlala ungabuki ngithe mangihamba lapho ngithole ngilokhu ngihamba ebhize phetho mesenza lento yami engigwaza yonke indawo noma ngithi ngiyahamba ukuthatha umese ufakwela unyaweni uthiwe thothi angisakwazi ukuhamba mangihamba unyawo ngiyarhudula kujatshuliswa nje ukuthi kufaka umese la enyaweni lapha unyawo ngiyarhudula la madoda ngithe ngisahamba nginjalo bese ngibona indawo enabantu nje mangiyibona indawo enabantu bese ememezo edizulu ethi Thembelani eshumayela la engakaqeda ushumela lapha vela athi uNkulunkulu sengimvalile ethi usungivalile uma ethi usungivalile bengasakhoni ukubiza igama lika Jesu bengasakhona ukuthandaza uma ngithi ngegama lika Jesu kungena la kungamadimoni ungidla umlomo kabuhlungu manje shawa umlomo gijime konke kuzogcwala la angisakhona ukuvula umlomo nguvale kanje umlomo ngini ngemistake noma ngavula iphathe encane ngithi iphathe encane nje ngini kugijima konke kabuhlungu athi uNkulunkulu sengimvalile nakhona ke lapho ke nasendlebeni indlebe angisezwa kahle kwavaleka nanendlebe angisezwa kahle endlebeni uma ngezwe la endlebeni bethi bayakhuluma ezulwini ngingabezwa bethi bayakhuluma bathi bazama ukungimemeza ngibatshene mina ngithi yazi angisanizwa ninginiza nikhulumela ngathi nikhulumela phansi nikhulumela kude ethi uNkulunkulu yini ngimvalile uNkulunkulu vele uNkulunkulu ade ongivalile indlebe yebo ke manje
angeke ngazi kodwa ngeke ngithi uNkulunkulu ngoba indlebe esebenzayo kahle ile yaka left le hayi lena impela ngisenkingeni ngalendlebe namanje yabo ngoba sikhuluma kanje le ndlebe ayizwa kahle iyaduma even ngianswer ifoni mangisemsindweni angizwa lutho ngoba le ndlebe le ivele uvale lomsindo le ndlebe nje yaduma inomsindo ayisebenzi iyangiphatha kabuhlungu futhi makubanda inokungihlupha ngizwe ukuthi ngisenkingeni la kodwa ke angeke ngikwazi ke lokhu ukuthi angeke ngize ngibe neinformation nakho kodwa uNkulunkulu wazi ngoba ngithe mangibuya le ngabuya le ndlebe le ivalekile ingasezwa lutho ukuthi before yayi right no ikuyangiphatha yangiphatha kahle ngiphathe ngathi yangiphatha unyaka okay ingiphatha iphindi iphele kodwa ngithe mangibuya le ngabuya ivalekile ngqi yila engakhuleka khona uNkulunkulu Nkosi uma Nkosi ungibuyisela ukuthi ngikholwe ngizolalela kanjani izwi abantu mabeshumayela kushunyayelwa ngizokhona kanjani ukuyesontweni ngilalela izwi indlebe ingasebenzi ilapho khona ngakusasa engayizwa iqhuma kanti yavuleka lokhu iqhumelana manje ngiyayithinta ngithi phakathi mangithi yavuleka ngezwe sengena umoya yavuleka ngakhona ukuzwa kodwa noma ina umsindo kodwa akusafana qala ngiyezwa ngiyakhona ukuzwa kodwa qala ibivaleke nje straight ngezwe lutho so ke okay ethi uNkulunkulu bethe ezulwini angishumayele bese ethi uNkulunkulu hayi sengimvalile manje sethi sengimvalile vele ngingakhoni vele bengengenze lutho ngiqhubeke ngibaleke until ngabaleka ngaze ngawuthola enye indawo la engifike khona ngathi ukuhlala khona kancane phansi ngahlala the mangihleli lemoya lamadimona ngisawaboni ngathi asethe ukudeda kancane okay asethe ukudeda cause lapha ngithola abantu angithi ngithe mangifika phakathi kwabantu asuka hamba adeda cause bengeke vele sondele kunabantu bebezothina abantu adeda ngasala ngedwa ngisele ngedwa vele ngizame indawo yokulala khona la thola indawo ngifike ngilala ngithe ngisalele ngakalala uthongo ngisabheke vele bengeke ngize ngibulala uthongo bengeke ngibulala uthongo ngoba benginomsindo bebekhuluma phela ezulwini bebengathuli bebekhuluma noma ke ngendlela athi isimade ngikuso bengelula ukuthi ngilalele yonke into abayikhulumayo because bengisemzimeni efike lamadimoni afika nabomesa afike angene la phakathi la asika amathumbu mina ngibheke phezulu ngibona ukuthi lokulala engulele ngathi akusekho ukulala amanga lento engiyilelele khalo mese kuphela ay ngizame ukuthandaza ke hayi kube ngakusasa basangiyezwe ezulwini bayakhuluma kodwa nje sebayikhulumela bodwa bayakhulumela phansi bayakhuluma ngistressed ngiyabona awezi lamadimoni ngistressed ukuthi ayeza lamadimoni azongihlupha ngihleli kanje stressed nje yeza le moya izongihlupha ay ngibanjwe ubuthongo ngihleli phansi kwesihlahla lale ngithe uma ngingiphaphama uma ngithi ngiqalaza wala madimoni amile nabomese manje aselindele ukwenza umsebenzi wabo ngizwe sithi hey phela nika uNkulunkulu le guys sizogula hawu athi nika uNkulunkulu phela le guys sizogula athi mayiqeda ukusho njalo abaleka ahamba ngalinda lutho awaseka ahambile hawu kwenzakalani manje sekuseleke manje ezulwini bayakhuluma Thembelani ungayi lapho yakhona hamba kubaba angazi ubasho ukuthini mabasho njalo yibona basi hamba kubaba bakhala nokukhala hayi vele emadimoni awasekho sengisele nje ngedwa hayi ngizizwe nami cha ngisele ngedwa ngiyane stress ngiyabuza nabantu ukuthi
imuphi lo nyaka esikuwo ngibuza kubani bethu 20 bengitshela 2023 cha ke 2023 kanjani kodwa ke ngithi hayi okay hayi ngihlale khona lapho nje bengisemall bese ngifike emall nje phakathi kwabantu ngithola indawo lapha ngifike yokulala indawo engalala kuyo ngilale ntambama ngilale nje ngisalele ngingakalala ubuthongo ngibheke phezulu bese uNkulunkulu ekhuluma esezulwini ethi Thembelani ukukhulume lokho amadimoni engakahambi waThembelani linda lawo madimoni waThembelani linda lawo madimoni akho akudle eze eqeda mase eqedile uzozala kimi uthole uqibhili for 21 days uma usutholile lo qibhili for 21 days uhambe uye kuNkulunkulu uNkulunkulu akunikeze isijeziso esilingana nawe mangithi mina ngiye kubani kuJehova bathi Thembelana umazi kanti uNkulunkulu wakho ngitho uJesu ngisho njalo ke bengikhuze mangithi Jehova bese ngithi uJesu ayisho njalo uNkulunkulu ethi linda lapho amadimoni akudla aze eqede uzathi mase eqedile bese ngiyakuye ngiyothola isijeziso aqhubeka amadimoni engidlenze yonke into kodwa egcineni angibize ngincika uNkulunkulu abaleka kwathuleka ke lapho ke ngalinda ke sebekhuluma kuphela nje ezulwini bayakhuluma sekuthulekile hayi kuse kube ngakusasa ngihleli phansi nje nasezulwini bese bethuleke nje bengasamemezi sebekhulumela phansi kodwa bekhulumela phezulu behleba bekhulumela phansi ngathi angibezwe kodwa ngibezwa kodwa bekhulumela phansi ngihleli nje phansi ngihlelele ngisayibuza ukuthi ngasinda yabona mangathiwa ngiyabuyela ngibuyela khona lokho ethembisa ngibuyela khona kulezi zinto ngiyokholwa ngiyokholwa ngoba lezi zinto esezenzeke kimi ngaze ngiyibone zenzeka ngaze ngiyibone lokho yabo ngathi yabo mangibuyela le kumele ngikholwe mangibuyela ngihleli ngisahleli bese qhamuka nje omunye umlungu mayifika lo mlungu azohlala la eduze kwami phansi khulume ke lokho akukhulumayo ngimphendula kodwa mangimbheka lo mlungu hayibo yingathi usathane nje lona mangimbheka nje lo mlungu uthi hayibo ngathi usathane ngiyambona umuntu angiqala ukumbona lo muntu lo ngathi udeve ngithe mangikhuluma naye avela athatha isandla sakhe azongibamba straight njengokwenza kukaSathane angithi nje nqe angibamba ngithi kwenye la emzimbeni angibamba ngithi bese sisusa isandla bese ngiyabona uSathane lo uSathane lo kodwa manje kwenzeka kanjani afike physical la angibambe khona ngagula until ngaba delivered ngokuthi ngikhulekelwe enkonzweni lapho khona ngaba delivered khona ngagula la engibambe khona ngagula wagula noma usubuyile kuloko noma sengibuyile ngagula kuphi lapha kuthinta khona wayengibambe straight ku private party noSathane wangibamba khona ngendlela lo muntu angibamba ngayo ngabona nje no bekuSathane le kodwa manje into ngaba confused ukuthi uma kuSathane ufika kanjani kanje physically physical wangibamba nqe ngagula ngasinda ngawo umkhuleko ukuthi ngikhulekelwe ngasinda ngangigula kuleyo ndawo le ngibambe khona wawuzwa ama pain noma kwakuvuvukele kwaku like maybe ntambama bekuvele kufike into ivele ngibambe kanje nqe ivele ngibambe lento ngithi nqe ngathi yangidonsa ngibambe ngithi nqe kanti kwaba masikhonza ngezwe ukukhuluma omunye nje umzalwane wathi wachaza wathi yazi ngalesikhathi ubona lezi zinto lezo wayibona kunemoya eyakulandela besicela ukukhulekela for inhlambuluko woza ngaphambili sikukhulekela inhlamba wathi nje sakusho lokho yaphuma lemoya ngayizwa straight iphuma kimi ngayizwa iphuma ibaleka ngathi mangifika ngikhulekelwa ibisibalekile bingasekho manje mangibeka izandla nje ibisibalekile ingasekho ngahamba ngistressed ukuthi sengiyolala phela sengiyazi ukuthi abukho ubuthongo
izofika lento ezongihlupha la izongibamba ingidonse enzeni ngayilinda hawu yangafika kwafika nakusasa ngayilinda yangafika hawu kwafika nakusasa ngabona ukuthi siyahamba ihambile hawu kwenzeka kanjalo okay so ke konje ngigcine lapha na ukuthi uNkulunkulu le ndoda yomlungu le ikubamba ingibamba kanjalo ngihleli lapha phansi yangibamba the mayiqeda kanjalo yasihamba le ndoda yahamba and ngabona no this is devil yeah but ke ngoba ngeke ngithi usathana umuntu engingamazi kodwa indlela ekutha ngayo nanendlela ekhuluma ngayo hayi wangisolisa and ngagula futhi ngoba uthe mayifika lo mlungu afika uzohlala eduze kwami right wangibamba kwama futhi imoto la eceleni kwaphuma umunye umlungu wakhipha imask wazonginikeza imask like nje ngeke nje abelungu bekusukele nje umuntu omnyama nje befica uhleli phansi bekusukele bahlangana naphi nawe yeah ngeke nje bevele bekusukele basuka ke lo wahamba lo mlungu nalomunye futhi umlungu wasukwahamba asala ngedwa ke ngalinda ke nale moya esafika ngoba ithe inceka kaNkulunkulu sizogula nasezulwini bagcina sebethule ngabona ukuthi hayi manje sengibuyile ngiright ngazama imali ngacela imali kubantu khona lapha ngacela imali ngayithola imali ngagibela ngabuyela khona eThembisa uma ngifike eThembisa yonke into ibintsha kanjani umhlaba itradi bezizintsha yonke into ibintsha ngibona itradi ziyacwebezela ngathi zisanda kwakhiwa izindlu ziyacwebezela yonke into yamanya ngathi isanda kwakhiwa yonke into intsha manje ngikho ngaze ngaba nestress uthi no kusho ukuthi ingenye generation le because lento eyenzekile ngathi yenzeka 200 years ngimayenza ngoba bengakhona ucalculate isikhathi ngathi yenzeke boma 200 years or 40 years kwangathi abantu ebengiphila nabo abasekho emhlabeni manje mina mangiyethembisa ngiyocheck ukuthi laba abantu engangiphila nabo basasekhona yini emhlabeni uma ngifike eThembisa hayi nami ngisho enhlizweni yami ukuthi kusho ukuthi abasekho labantu emhlabeni total akusenamuntu because ama ground ayacwebezela amanya utshani bugreen yonke into izindlu ziyacwebezela ziyamanya itradi ziclean ngenye indlela engaze ithembisa nje itradi zasethembisa nje uthola kunamaphepha ziclean ngenye indlela ongakazi ukuyibona itradi ziyacwebezela nalawo maphepha ngiwabona ngibona nje yonke into yamanya ngafika ngithe mangifika lapha kade ngikhona khona ngiyafika ngistress ukuthi ngizothola bengekho abantu sekuphila abanye abantu vele kube ngithole sekuphila abanye abantu bekuzongicacela ukuthi ngisogwini mangithi ngiyafika ngibabona hawu nabo abantu ade ngiphila nabo bakhona elapho khona engiphefumule khona hawu ngiyabonga Jesu bangibona bathuka bayitshena bacabanye bebeyitshena ukuthi mhlambe ngilahlekelwe ingqondo mhlambe ngiyahlanya mhlambe njani ngangena ke phakathi ngithe mangena phakathi ngahamba ngaya kubo ngafike ngabo bamangala namanje abantu engakhuluma nabo banembuzo ukuthi lento engangiyikhuluma ngafike ngathi kubo yabona uNkulunkulu enginikeza umsebenzi wakhe wena udlala ngawo basopa uNkulunkulu enginikeza umsebenzi wakhe wenzisise kusho mina nje ngifika nje kade ngingakholwa ngazi lutho ngingasazi lutho nangeBhayibheli ngikholwa ngingazi lutho ngathi wenzisise ngoba uma ungakwenzisisi ziyabuya ngale bangibuza ukuthi ububuyaphi yebo khona benginesifiso sokuthi ngiqamba amanga kodwa bese bengiwesaba amanga lapho because ezulwini bangikhuza ngamanga so kwangiphoqa ukuthi kumele ngikhuluma iqiniso ngabatshena lapho vele ngoba bisanda kwenzeka lento leyo bengibatshena namagama ukuthi kunabobani kade kukhulunywa ngabo ngibatshena uba namagama ngibatshena ukuthi kunabobani bathuka laba bantu kanti manje yini ungasakhuluma amagama angisawakhumbula ngifuna uqamba ngicabanga ukuthi izinto uNkulunkulu wayithatha ngamabomu because khona okunye njengo ngiyakhumbula ngikhuleka amadimonasha amanye aginqika phansi babe ngitshenile ukuthi angithini ukuze lawo madimonasha yasuka lento uyabona kube lezo zinto kube ngibuye nayo leyo nto leyo uyabona ukuthi bese mhlambe ngizokuthiwa yini
ukurobha mhlawumbe thothi uyakhuleka ngifike ngithi nje ngibize lento ade beyisho basho wathi angazi thani ngegama lakhe kodwa nje ibifaka igama khona mabesho ngegama lakhe ibifaka igama kodwa yavele yasuswa ngayikhohle because bengizoyikhuluma nje kuba sengikhona la bona abantu besinda kwenzeka ukuthi yabo so kwenzeke kahle ngayikhohlwa nama ngiyisoli futhi ngalokho ngakhohlwa so okuningi ngakhohlwa so ngakhuluma ke nabo ngabatshela ukuthi kwenza kanjani bangangikholwa befika nanabantu ade ngiphuza nabo bezama ukungithatha ndoda sambe siye kuphi hayi angisaphuzi wena ngathi sunenkinga wena sunenkinga tjela angisaphuzi saphuzi ngahamba ngawubhadara kwabanye kade ngithengile yabo ngangabanikeza imali kuphuzwa ngabanikeza lawo masentshana ade nginawo ngabanikeza imali yabo ngabuya ke kanjalo ke qhubeka ke ngahlala ke ngizama ukubachazela ke bengangizwa ngizama ukubachazela until ke ngaze ngabuyela ekhaya ngayohlala khona lekhaya emakhaya KZN ngabuyela ekhaya ke ngahlala ke leso sikhathi until uNkulunkulu ezefike kimi ezongitshela ukuthi angibuyele eGoli kodwa ngibuyelele emakhaya impela ngathi kuyohlala kancane ukuthi 2023 lapho 2023 ya 2023 ngibuyele khona lekhaya ngayohlala ke leso sikhathi nakhona ke mangaqamba ziningi izinto ezenzakalile kuphi emakhaya ngisemakhaya ziningi ngoba ikuyafika even imoya madimoni ifika ithi izozama ukungi-attack kodwa ngalwa ngithandaza ngilwa ngifunda iBhayibheli ngoba kunenye into engiyifundile ukuthi ukuze ube protected ubiyelwe ube protected udinga indawo ozokhonza kuyo akusebenzi ukuthi unesambulo esingakanani kanjani ukuze ube protected ubiyelwe kumele ube nendawo okhonza kuyo la nikhuleka khona ufunde uJesu ebengaphakathi ube protected kodwa nje mina vele lapho ke bengihlangahlangene ngingazi lutho nangokukholwa ayikho into ade ngiyazi bengazi nje lutho ngibuyela emakhaya kodwa ngoba bengiyaliwe ngokuzila ukudla bengiqinisa la enkonzweni zokuzila ukudla ngoba iyona ke into bengiyazi bengizila ukudla ngithandaza esinsikhathi ngifunda iBhayibheli kodwa nje uNkulunkulu waba nami wangilwela engivikela eningi engihlangabezana nazo wangivikela wangifundisa futhi izinto eziningi wangivikela until ngaze noji ngoba uma ngiqala ukukholwa sengibuyelile emakhaya bengekho like even ngisenkonzweni bengizizwa ukuthi angikho enkonzweni because lapho bengoma nanokoma sothi ngisenkonzweni umfundisi uyashumayela mina ngomile yes bana mhlambe sometimes bebenokungibiza bethi angifakaze enkonzweni usukuma uzufakaze asifundeliswe ngifunda izingifakaze ngifunde nezo kodwa lento ibingekho ngaphakathi even uJesu mangikhuluma ngaye bengikhuluma ngoJesu osuke engekho ngaphakathi kimi bengena Jesu ngaphakathi until ke lokhu ngifunda ke ekukhulweni until nami ngaze ngayizizwa ukuthi sengumzalwane manje kodwa akubanga lula ngilwile ukuthi ngigcine ngizizwa ukuthi yabo manje umzalwane ngikholwa bekungekho no Jesu bengimkhuluma nje ngifakaza kodwa la ngaphakathi bengizwa ukuthi noma ngithi uJesu kodwa bengizwa ukuthi la ngaphakathi ayikakheki lento kodwa ke until uNkulunkulu wazwangisiza ngakhona ukuthi ngisindiswe yes usubiya kanjani nje utshwala like waphuma kanjani nje kuleyo party utshwaleni ngijowa nje ukuthi bawoma nje bengoma utshwala ngabiyeka wavela wathola usuyekile nokhona into yebo noma ngafithanda ukuyikhuluma angithanda ukuyikhuluma but kuyaphuzwa ngithi nala ngihlala khona kuyaphuzwa so yebo bengisanda kubiyeka utshwala kodwa ngenxa ukuthi la ngihlala khona kuyaphuzwa andiphuzelwa la eduze kwami mhlambe kanye or kabili ngike cause bekuphuzela la eduze kwami yabo thothi kuzophuzwa ubusuku bonke thothi ulele kuyaphuzwa eduze kwakho lento uyisanda kuyiyeka yabo so ngike ngalingeka ngazo leso izathu leso nakhona uma ngilingeka akufananga naqala ukuthi
kwafana hayi ngithe mangidingeka impela kwaba nama voice ngakusasa engakaze ngiwezwe kahle ememeza hey uzofa lapho abanye ethi uzosha ethi ngizosha yabo ememeza lama voice ila khona engaboni no yakhona ngilingekile kabuhlungu ngokuthi lento vele ikhona la eduze kodwa manje hayi ukuthi ayenziwa isenziwe eduze kwami namanje yabo because sisemalokishini yenziwa khona la eduze kwami iphuza la eduze kwami kuyaphuzwa nje ngisena ndaba ngisena ndaba nje ngiyekile ikhona noma mingahlala khona la ngoba angazi mhlawumbe uyabona into vele usuyeke ngempela uma iseduze kwakho ungenandaba nayo asuyi ngoba noma ungahlala la kuyafana hey ulokhu ngana ke sithi si reverse nje kancane nje kwenzakalani like ngoba asiqala iqaleni sikhathe bese sibuye egcineni kwenzakalani uhambe nabafo abangani bakho laba nayo phuza and then wayithola like mhlawumbe wafeinta mhlawumbe usubuya futhi nakusuyabuya ke manje ususethembisa nje leyo little part leyo nje uhambe nabangani sinadukelana nakho wena usubona umbono usubuya kanjani nje futhi no kahle kahle angifeintanga angifeintanga into enzeka le physical ngalahleka nje physical ngisenyameni ngalahleka nje kanjalo sihambile kuyophuzwa lapha nami futhi ngahlala ngaphuza nabaphuzayo ngalahleka futhi ngiphuzile ngalahleka ke kwenzeka zonke ke lezi ngoba noma ngingena kulelizwe kade lisemkhalu umkhathi ngathi liphezulu ngingene ngisenyameni kanje yonke into iyenzeke ngisenyameni kwaba amalanga amangaki ukuthi bese mhlambe kwaze kwa report ukuthi yasimbola bathi bafaka incwadi ko police station nje ekhaya kuthiwa bebazi ukuthi bese bethi hayi ushonile lo muntu hawo ya bebethi ushonile lo muntu yabo nje ngabuya nje mina kwabamangala kwathiwa simangele mase kubona ubuya thina sazi ukuthi vele kahlahle bese kulahle nanethemba ukuthi avele umuntu usushonile vele futhi bese kuyizinyanga mina ngicabanga ukuthi beku 2 weeks kodwa le bangitshela ngenyanga le kodwa mina ekhaya la ethembisa bangitshela ngenyanga bathi ngilahleka inyanga bathi bese bengikhohlwe futhi bathi nanesimo vele engibuye ngiyiso kuyabonakala ukuthi vele ngilahleka isikhathi eside kodwa bathi ngilahleka inyanga so mina angazi mina ngicabanga maybe 2 weeks or 3 weeks angazi mina ucabanga kwami ngicabanga ukuthi 2 weeks ngokucabanga kwami abanga 2 weeks ngingekho okay ngabuyela ke khona bethembisa futhi nje ulokho lahlekile hayi futhi awukho nasesibhedlela uyulahleke nje la ulahleke khona ngilahleke nje la engilahleke khona nje ngiyoboniswa nje zonke lezi zinto and into enhle ukuthi ngithema ngibuya kwaba khona abantu sekhona abantu abasindiswe ngami kade sihambe nabo khona le basindiswa ngami iyo into ebenhle kakhulu muhle Jehova uzwakhe man manje ubuye ithembisa nakho phela isiyacwebezela ithembisa wabuya nini ukurealize ukuthi kusase nje ile yathembisa endala nje no kahlahle ngarealize uma ngibona abantu bekhona noma ke kwangithatha isikhathi eside ukuthi ngiyibone ukuthi ngisemhlabeni because benginoke ngize ngiyithinte kanje ngizizwe ukuthi ngisemhlabeni ngempela ngithi because kathi kunamazwe ahlukahlukene uNkulunkulu angifaka kuwo so nami bengitshena ukuthi hayi just nje uNkulunkulu usafuna ungithi kancane angathi ungibuyise emhlabeni kanti ufuna ukungilaya kakhulu ngiyongenisa ogwini bengibuye ngiyithinte ngithi hey ukuthi ngisaphila nje ukuthi ngisaphila kodwa ngibona ukuthi hayi no ngiyaphila ngibuke nabantu ukuthi yibo ngempela noma kodwa hayibo ngempela hayi ngabuya kanjalo ke ngagcina ngibona ukuthi yabona cha umhlaba impela lo engikuwo ke yes kanjalo isomangaliso sento khona umzalwane wakwabhala lapha kuma comments wathi ucela ukuthi ulmusho lo mfundisi athi uNkulunkulu I think ubufakazi bokuqala wathi uNkulunkulu ilona abandla alaziyo lapha ethembisa or yena mfundisi
okungowakhe lapha ethembisa ungathi umuntu asethembisa so yazi abazalwane banokuthi man mangabe le recommendwe ngalendlela mhlambe nathi sokhonza khona ngicela ukuyibeka le uNkulunkulu ngisho ukuthi mhlambe mina athi ngibeka into thothi ngizama ukubeka ngokuhloniphisa kodwa hayi ukuthi ibandla elikhethiwe cha okay just ukuthi ngokucabanga kwami uNkulunkulu wakhuluma ngaye yabo angiboni ukuthi asazi kodwa phela uNkulunkulu nje just into ayikhuluma ngizobeka ibe straight yabo yeah wathi uNkulunkulu naye uzokuzwa esho ukuthi kusho mangifika ngizokhuluma ngalezi zinto ezikanje uyongizwa okay ngoba umfundisi ongathathi noma akathathi ke noma ngomunye umuntu loyana ngenye inceke leyana hayi straight ngenye indlela ayithathi noma ngathuka mathi uzokuzwa so uNkulunkulu washo kanjalo angazi ke mhlambe ibandla elikhethiwe or kanjani anginalo ulwazi ngalokho kodwa yebo khona uNkulunkulu wangitshengisa ngabo ngezwe nanomunye umzalwane wakho nekhuleka phambi kwaNkulunkulu kodwa ngeke ngithi ibandla elikhethiwe yeah okay asingasho ukuthi ibandla elikhethiwe ngoba asiliphoxi uyasaba ukulisho noma ngasamsho ngokumfundisiki ibandla nje uthi yini ngoba akukhona ukuthi silikhuluma kabi siyaliphoxa yabona engathi linezithelo kodwa ezinhle kakhulu eyini bathi Jesus K Jesus akusile ibandla engathi likhulu akusile ibandla elikhulu kodwa selinesikhathi lona likhona bathi iJesus K cha angifuna uqamba manga ibandla impela engingasho ngithi lishumayela nje straight lisashumayela ivangeli elakudala nje ivangeli nje lingashintshi okay njobe ithembisa ingaka kuphi nje nethembisa kuse Ivory Park okay hayi ngoba ngiyabona ukuthi awufuni ukuthi uvele uyisho ithi ngenzela ukuthi kube lula ngiphi umbukele kuyena ohlala ethembisa mhlambe or ongafinyelela athola ama clue usezoyizenzela ke naye ke azigcwalisele naye ayitholele kulungile vele ekugcineni ngiyake sipromote abafundisi namabandla uyedwa simpromotayo uJesu uye nje simphakamisayo kuphela akukho kunye hayi ngiyathemba ukuthi sebuphela la lobu mayelana nje naleyo journey leyo esiyabonga abantu ukuthi usisherele kodwa ke futhi ukhuluma indaba yokuthi futhi kuningi nasekhaya wathi mawufika ekhaya kwaneminye imibono and futhi after ke sewubuyile ke wathi uNkulunkulu ubuyuze egola ngithi wakhuluma ivoice ikhuluma kwena hayi yafika ivoice ngombono okay wafika nje ngombono lokho engitshengisa amapipe amanzi avuzayo wathi kusondele emakhini khona uzokuzwa kahle wafika ngombono lokho engitshengisa nje amapipe avuzayo amanzi ya lokho engitshengisa amapipe avuzayo amanzi engitshengisa and uma efika uyabo angazi uvele nje ubone ukuthi uNkulunkulu okay noma ngenze ngimbone ngamehlo but suke nje kunguye nje wangitshengisa ngamapipe avuzayo amanzi until ke ngize mina ngiya straight kumuntu wayebhizi ngamapipe weconstruction khona embonweni ngiyombuza ukuthi ingabe le ndawo kukuphi kule ndawo wangilayela ke ngendawo ekhona la eGoli okay ngisuke ke kanjalo ke lema emakhaya ngamtshena futhi nomama lekhaya uthi mama yazi uNkulunkulu uthi kumele ngibuyele le eGoli kunamapipe avuza wathi mama ngathi Thembelani wazi nanemali zingekho Nkosi yami uzohamba ngani le eGoli uNkulunkulu yini enganginikeza leyo mali yeah hayi uNkulunkulu nje wenza isimanga wenza isimanga ngafakelwa umuntu ola eGoli imali imali ukugibela ngingenayo wangifakela wathi nceko nansi imali gibela uyoyikhokha ama usunayo wow namanje imali yakho sengaze ngayikhohlwa angaze ngiyikhokhe sengaze ngayikhohlwa nje ngabona ukuthi uNkulunkulu wavele wazenzela yena ngokwakhe we understand alichazani le amapipe avuzayo meaning hayi manje ngisa amapipe avuzayo kahle kahle usuke ekhuluma
ngezwi. Okay. Ngezwi. Angithi amapipe mayivuza kusho ukuthi amanzi. Izwe eliveze ngathi amanzi. So ngalesikhathi amapipe edemejekile kusho ukuthi kudingeka izwi kuyokhava la amapipe ademejekile. Amanzi. Okay. Kunabantu abadingizwe, kunabantu abalimele. Wangivezela kanjalo ke. Noma ke ngivezela hayi ukuthi ungivezela ukuthi mhlambe ngihambe ngiye esontweni noma ngiku. Wangivezela nje ukuthi endaweni. So uma ngifika mina ke ngafika ngakhuluma nenye nomunye umzalwane esagcina sezizwana naye kahle ukuthi sisenze lo sihambe. Sahamba saya khona kule indawo lezi eyivelile. Sashumela khona ke estradini nasemaparkini ukuthi sashumela nje khona ke kanjalo ke. Cabanga ukuthi kwakuyovela into uNkulunkulu ayichaza. Hey. Yeah. Yazi ngikufundile nje namhlanje kuningi but ake ngibale lokho kubili. Ukuthi umntwana noma ngabe kuthiwa abortiwe akuchaza ukuthi akusumntwana. Because ushilo wathi ukhona sezulwini. Abanye phela banokuthi ba-abort bese bethi ayakabisa yena umntwana mhlambe kusase mhlambe kulama period oma 1 week 2 weeks angithi kuyakuthiwe ayakabisa umntwana kusho udokotela ayakabisa umntwana noma ungakukhipha. Engikufundile nje ukuthi usuke nje sekuwumntwana loyo. Uma umuntu emkhipha waazi ukuthi ukhiphe umntwana. Ubulela umntwana kahle and angiboni ukuthi kulula ukuthi angangena ezulwini ngoba mhlambe mayengakholwa ke asindise kodwa aphenduke ngoba akulula ungena ezulwini kuthiwa lengane ikhona khona lapha ezulwini angazi ukuthi ngingangena nje kanjani ikhona isezulwini. So yikho ukuphenduka vela ayikho enye indlela. Yikho ukuphenduka. Khona enye futhi oyimentionile lapha yesibili eyaqhama la kumina ukuthi lokhambo uyothenga lapha emantombazaneni lawathengisayo. Yebo. Umuntu angakuthathi kancane. Ziningi izinto ezikhona lapha. Miningi imimoya umuntu azithola eseyithaltile wahamba nayo waya naye ekhaya. Ya nalokho futhi ngikuthisile nje kakhulu. Okunye ke ngiyazi mangibheka mina nawe sike sakhuluma even nje sesikhulumela sodwa eceleni kusesenakho okunye kuningi nje osengasikhulisa ngakho. Yebo. Yeah, ngiyathemba ukuthi futhi akukhona ukuthi usugcinile kubuza azophinda ubuye. Yebo. For example nje ake ngihalisele nje ababukile ngokunye nje wakwakhuluma nje mina nawe sisobabili wakwakhuluma ukuthi khona lapho kwakudlala khona umusic we hip hop makudlala lo music lona wena eziphikeni wabona kuphuma amaxoxo. Yebo. Zonke lezo izinto kusafanele nje ukuthi sike siphinde nje sikhulume zonke lezo mhlambe noma ngeke kuthatha isikhathi eside mangabe kuukuthi kubiza ukuthi ngabe isikhathi noma ngaba u30 minutes as long as kuyoba nomuntu oyosizakala. Yebo. Hayi cha kulungile. Sibonge kakhulu uncike isikhathi sakho. Amen. Hayi ake sivalelana babukeli ngomusa kaNkulunkulu. Siyabonga ukuthi sihambe saze safika la futhi ngomusa kaNkulunkulu sazosithwala uNkulunkulu sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili. Siyambonga nje kakhulu Thembelani ufakazi bakho ubusherile wazofika ekugcineni. Bekuyisifiso sami esikhulu lesi sokuthi asingabushiyi ibulenge endleleni. Asibthole nje bonke nje buze kufike ekugcineni. So siyabonga kakhulu. Ngibonge kuma members, ngibonge kwabasupportayo financially. Ngiyanibonga nje kakhulu nonke emakhaya. uNkulunkulu emuhle anibusise. Asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Ongakamamukeli uJesu Kristu angikwazi ukuvala ngakushongo lokho. Ongakamamukeli uJesu Kristu mthathe abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho noma ngabe izono zakho zibomvu njengegazi. uNkulunkulu sasemuhle ukuthi usengaphinde akuthethelele provided nje usaphila. Thatha uJesu akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu. Amen.